sihamba sinama out esithi sibambe inkunzi esithi sibambe enye out kanti out iphethe isipha dubuleke one mina nalomunye ayisustain isiphaye imali net masiflathela sithi siyahamba kanti sinkuduzanga kahle nala emafikini ngoba bekasifaka ibhangazi ngisho ngesibhamu masibridge masidip kanti uyashaya yabo sengisele nge1 nayi incosi yami phela firstborn nayi firstborn ngiyafunda ngapha yabo and nami ngibheka impilo yami edladleni nasi 5 edladleni ngapha yini ngapha mntwana ithaya ngeke la kumina ayingireze vele ngireze marobha ayingibophe thola imali engango-5,000 guess what? Lava sobise ukuthi yambulala vele. Things ama-speculating ngomakhosha nawo. Ngiyafuna. Leyo bengifuna we leave no stone unturned. Yeah. Welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV. The podcast that other podcasters watch. Yo guys, you know mfethu ngibheke Kasla Makase Paul Mtogo. Today ngiphethe umjida go by the name uMave. So Mave naye uzosibekela about his upbringing since kuumuntu otshintshayo life ukuthi abe grand. So uzelana ukuthi azobeka story about izinto bekazithuna, I understand. Since you know what this podcast is all about. Vekazi wala mnandi but mnandi mfethu first of all ngicela ukubonga ukuthi thema ngibeka ngedaba le realign what no mfethu awuna jive ungakhona na uzobeka story futhi wabuye wenza nama follow up ukuthi mjida sese on sure mfethu. So ngicela ukuthi ngithanda ukuthi utshela abantu ukuthi uMave ubani wakuphi ikhule kanjani. Sure. Mina igama lami lamampela lasekhaya uVusi sibongo sami ngakamloyi. Ekhuleni nje khule kahle nje ngincenga ngafunda isikolo ngacala ukuhlakanipha nje sengilapha ku standard 3-4 sengicala ukuhlukanisa kunye nokunye. Uthi kuselela iqancane le straight ngapha kimi. Sure. Ngicala ukuhlakanipha sengifunda ku standard 3-4 hayi ngaqhubeka ngesikolo kuthe mangishaya u standard 5 top sengihlakaniphile ngapha sengumuntu ucala nokujola. Yayibona hayi ngathola abangani vele iskemana umnandi jothi mina abangani engibatholile abangani nje bayaphila bona kahle nasemakibo bayancenga empilweni jothi hayi mina ngumuntu vele family yami intombi phansi siyazincengela mawuthi ngama-weekend nokuhlanganisa amasenti jothi mina iyangishaya imali yokuthi noma lelo 2 radi nami ngivele ema-outhini siyojabulisa intombi zethu nathi sisijabulise. Hayi after that-ke ukukhula kwami umele kancane. Sure. After that-ke jothi ngishaya imali yokuthi nami ngikhiphe ema-outhini ukuthi sisijabulise nathi nemeli zethu zibe sharp. Yabona hayi vele ema-out masithi ngama-weekend kuyagezwa kugcokwa jothi mina vele njengoba ngisho umuntu obekazidobhela phansi nefamily yami ibheda izinto zingahlangani nasefamilini. Hayi kwayenzakalani wayenzakalani ayinami ngathi ngihleli phansi ayingagcina ngitshintsha umcondo ngithi hayi man mhlawumbe mangahereza nami ngibona ama-brocade abanye gazi ukuthi hayi lo uyakhona ukuthenga lokhu nalokhu. Yayibona hayi mina ngacala-ke lapho-ke nami cala kwami ukuba nesandla-ke lapho cala kwami ukuganga-ke ngayenza i-Prague. After Prague ngapopa nezinto ezinye ngazithengisa ngathola leyo mali nami sengikwazi ukuthi ngithenge ibhuku ngithenge iteki. Yayibona ube mnandi sesiyafana sonke-ke erawundini nami ngitshela ukuthi hayi impilo egrand sengizwele bunandini hayi le ngiqhubeka amarobhari umuntu wenza ngagcina ngiboshwa kwami ngagcina ngigwebeka iminyaka five years. Ugweba ngoba nguze ucale ngama-Yes Prague. Ubani okufakayo kuma-Prague? Uthi ndoda siyoshaya iPrague yimi engasithutha mina.
ngisho izinto bengibona nje abanye abagangayo igazi ngitshela ukuthi hayi impilo eshaphu yabo and mina lokho ukungenziswe yini ngenziswe isimo ebengibhekene naso jothi ifamily yami badobha phansi noma ngikhona ukuba i-out ema-outini nabro ukuthi ngingagcoka letiki nami ngibe muhle ngibonakala So wayicala uyi-1 le isibrak yokucala ya ngicala ngiyi-1 then bese ku-robbery ufika kanjani bese unabo banda urobbery bengisenginabangani vele sengijoyine abangani abayenza lezi zinto lama-crimes oganga asenza ama-robbery siphumelela kokunye egcineni kwayenzeka-ke sekuboshwa mina ngiyi-1 bekwenzakalani awusigaye iscenario yokuthi lesikhathini noshayra bekwenzakalani or ubani oweza nejukuthi kanjani nje awusibeke from leso story vele usindlale ekreni hayi ijoji-ke ngikhishwa sihleli sima-out ya kuthiwa hayi lapha kunobako so unemali kumele abanjwe showcase ayisivumelane sicale simpraise vele iviki ukuthi nathi sonke sibe seti before soyenza lento hayi kufika ilanga leli lokuthi simbambe sithole imali-ke kuye sikhathi nakhona before sombamba-ke ngoba yimi engaba phambili nakwenzeka leyo nto ngoba imali yathathwa yimi imali ebekayiphethe ngebheke ile robbery okhuluma ngayo yakushanga 5 engikhuluma ngayo esestradini yasestradini okay itime abendihlaleni libona or sihlala simbona umuntu wamabhizinisi sibona ukuthi makaceda utshengisa kusho ukuthi le mali uyanayo ekhaya samtracer-ke saba neshow ngafika lelo langa-ke warobhareka ibhegi yathathwa yima isabaleka sashera-ke imali isima-out kanti nami mangazi ukuthi ubani lo ongibonile ngabona after 7 days 4 days sengilanda amaphoyisa ekhaya bathi mina singenze so bapha bangibuze bathi bapha abangani bami ayingabakhipha abangani imfene ndaba ngitrayele kufika ifinali i-coaching kwebe iminyaka eyi-5 sesemncane ngisesejuvenile hayi basithathe backstand ijothi lapho ebackstand ejelela khona amajuvenile awahlali showcase thatha itrafu bangise eBaba John unangakhi la lapho nginabo ma-18 years ya sesemncane qala kwami vele ukuboshwa empilweni yami ayingifike vele eBaba John ejelela khona but se-town prison ya ngifike lapho ejelela khona ayingibheke jothi ngiyacala ukugwetsha empilweni yami lento siloku yangidla hayi basibangibuze bathi endoda ufuna usebenza or ufuna esikolweni ngithi hayi mina awuthi ngiyesikolweni yabo basebenzayo bahlala babodwa vele ayibangitshati izinto esikolweni hayi ngifike vele lemo ngithi ngiyabekezela kuhamba amaviki nyanga ngisengakayicedanga ngisancela ijuti kuyala man angikhona uhlala hayi ngifike lo sathana ngithi hayi man 1+1 man hayi cabanga ubaleka mina la itshela namanga bra serious abuza abantu abaningi bayakwazi lo hayi man ngcono ngibaleke la itshela ngoba ngendlela engibheka ngakhona ijele lona likampele nje ngefence electric fence ayikho lapha esikolweni yabo kufike lo sathana ngicabanga ukubi phambili ukuthi engizathi ngenza so kwenzeke so yabona kamba amalanga ayifike vele lelanga lethi ngizimisele ngalo njenganamuhla sengiyazi ukuthi kusasa ekseni kumele ngenze so ngidla phansi asengicrazile ukuthi ekseni siphaka ngo-8 shoot ekseni ngo-8 o'clock siphaka umdoko yabo siyadla bese-ke past 9 singena emaklasini bese-ke ngabo ma-2 emini isikolo siyaphuma singena emaseleni sithatha ikhaftini siyophaka ngabo ma-3 bayasibhala shothi babasibhala bafunani bafuna ini total ukuthi singaphi sisaphelele yabo maye mina sengiplanile ukuthi kose mina mangibaleka la nkose ngisebenzise ukuthi makushaya isikhathi sokuthi babale mina kube angisekho la kuleyo ndawo leyo so udle phansi sengidle phansi yabo ayivele lifike ilanga lakhona ekseni
basibale makuyophakwa hayi mina ngingene la emaklasini wethu ngoba amaklasi eseke kanje kuvaliwe phezulu isilingi ngingene lapha esilingini sisesekuseni labo abanye ngisho bayophaka namaphoyisa anakele ekhishini ngingene lapha emaklasini ayingibele esilingini vele ibe phezulu lapha jothi kunala yabona musama ebrick lawo wedina yeah la umoya umoya ilawa amakhulu vele ngifike lapha khiphe ebrick lokuqala yabo khiphe ebrick lokuqala yabona sathi ngisesebhizi lapha ikufike kunezindlanyana la vele emva kwejele fike abanye abelungu lapha osebabhizi labelungu badlala igolf and kula kumele ngiphumele khona yabo ngithi sengiyophuma kanjani yabo naba belungu laba bayangiphazamisa engihlale lapha esilingini and angisengicabangani ukuthi la isikhathi siyahamba awuthi ngehla ngisakhona ukwehla phela namaphoyisa sebaqedile ukudla ibosho sekuyaphithizela la bangizoyehla boyede ngibuyaphi engihlale lapha ngithi yodi mhlambe laba belungu bazohamba engihlale ziboma 10 ekuseni zit11 zit12 zit1 and ngiyazi ukuthi ngabo past 2 bayabala phela ngo3 bayakhiya zit2 thema zituma past 3 engizokhala ialarm eseje makhala lealarm ngiyasho ngomcondo ukuthi yo nako ke mayisejumpile ngapha ngikhikisekile azange ngisakhona ukuphuma ngibaleke maphoyisa akangifuna nami ngisakhona ukwehla lapha bathe bangifuna ngagcina sibayoseshana kuphi lapha emaklasini bagibele esilingini mabathi vele bangijole lapha bangihlise lapha esilingini ngishaywe ngigcine ngisashaywa ke ngathi ngaculeka ngoba ngaphaphama sengiphaphama esibhedlela sase-maximum nalo le maximum ijele ngiphaphama sengiphaphama yakuphi maximum khona right eBaptini eBabathoni showcase phaphama sengiphaphama esibhedlela hayi afika abo-doctor vele banginake bangidischarge banginande lamaphoyisa wase-town prison mangifika bangikhiyele emakolokodo futhi bathi kimi ngisamele ngihlangane nezinye ibosho ngoba ngizofaka umoya bangikhiyele ngihlale lapha emakolokodo sasaka khona kufike i-CID maphoyisa wangaphandle afike angicharge yabona bangichache bangibuze bathi indoda bofuna ubaleke ngithi wayobaleka ejele ngithi hayi sengiyayijika ke mina ngomcondo ngithi hayi mina bengafuni ukubaleka lapha ngigibezwe ngize ngitholakale lapha ngitholakale ngani ngoba benginensango la kimi esikhwameni ngitshela bona njalo lama CID statement sawo benginensango ngathi angeke ngiyibhemelele ngagibela lapha ngoba ngibona iselingi ngavula ngabhema lezolo lezolo yangishaya ngalala statement sami engitshela bona sona lama sengibatshela iqiniso ukuthi ufuna ukudla phansi mina ngimangele sengibona amaphoyisa angikhangisa ngedosha ngihlisa lapha ngithi ngiyachaza abangishaya njengoba ngichargeka kube statement sawo angicharge CID la khona kusasaka khona zit coach yangale ngathendela vele icoach yangale town prison eBabathoni hambe ngecoach yakhona mangifike icoach yakhona bangiremind mangibuyela kwesi2 shoot mababheka istatement sami ngapha ngitholakala ngaphandle baqhithele ecala ukuthi hayi ayikho le ukuthi ayikho lento hayi bachithele ecala hayi ngibuye bangikhiphe emakolokodo ngibuyele emaseleni bathi kimi ayindoda wena hayi awusafithi ukuba la esikolweni ngcono sikubuyiselele phezulu uyohlala kulaba abasebenzayo soyosebenza bangibangizele phezulu ayincenge vele vele sengigadiwe kakhulu ayincenge uthe masekuphela i-half sentence yami bangiyeke kwathi ayindoda isikhathi sakho sokuthi uphume manje bangirelisele la ePaxton ejele la ngithi iPaxton ingikhiphe ngima-ofisini wakhona ke ngigcwalisa amanye amaphepha okusayina iparula ayingihlale lapha ekhaya kwanandebeze emalangeni ngisayina sekuthi mase ngiyoceda mhlawumbe sekusele 2 months
bangivuselele icala futhi ngila ngaphandle Lipi lelo manje? leli lale Barberton leli abangichithele lona leli Lelo lokufuna ubaleka ya. sibayalivusa sengila ngaphandle ngilanda uma CID wale eBarberton Atibuya ngapha nje. bangilande ekhaya vele bangijule ekhaya ngoba Brika nami angisho ngibona amawara ngazi ukuthi Ngiyasayina kanti bazoguga. kanti sengizojajwa ke ayi bangijaje bangibuyiselele eBarberton ayi fike eBarberton bangise police station bangilalise police station sasa bangise court mangifike court icourt ingiremind yabona ngiremind mara bangangivaleli bangiremind bekujuni mangikhumbula kahle bathi ngibuye nge2 July inyanga elandelayo So kumele uthope vile. ya sekumele mina ngijobhe yabo hayi bangiyeke banginike imali yokugibela epolice station ngigibele ngibuyela ekhaya ngibachazele ekhaya ukuthi kwenzakaleni kwathi ngelanga ngibuye ecourt hayi kamba amalanga sifike ijuza khona ngibuyele ngecourt ngisuka ekhaya ngizama bangihlanganisela imali Shone khona mangifike icourt lichithe futhi lecala yabo hayi ngibuye la ngaphandle ngiqhubeke ngisayine phela iparula seyiphelile Phela awusenaqala usalindi amawala. Ngisalinda amawara sengifree na-ke lapho hayi ngiceda usayina hayi ngihlala hayi ngihleli ngicale sengisigima abangani ababhemayo-ke lapho-ke fike hayi ngithola abangani hayi nami bangiyabhema bangikhombe ukuthi le nto le ibhenya kanjani i-drugs ya imphinji cala kwami ukubhema Imuphi unyaka sikhuluma ngonyaka muphi lapho? angikhumbula kahle kuma 98 or 99 Sure. 98 or 99 mangabe ngikhumbula kahle mangaso 98 1999 Yeah. ayengicale ama-drugs ama-drugs afuna imali phela and labantu manje sengibaskimile nabo obvious nami sengigima ini ngitsho udinga uClever nami sengihlakaniphile sengidinga ngapha siyakwethu kuyaganywa ngama-end of sihamba se-ofisi siyazi ukuthi baholile abantu yabo sibamba inkunzi sibathathele imali siyashera leyo mali So ukuthathela umuntu inyuku kahle nenzani nifika nenzeni Gresham? hayi masifika kuwe ngisho siyangena sihleli esipotini yabo mhlawumbe sithi sithengisile i-tube yasanyana siyabheka siyabona udolo ngathi uyophetha imali ngoba kuyi-countering siyambona ngisho hleli nabo mamasa ukuthi hayi siyamlinda-ke yabo mhlawumbe makathoyilethe ayochama uyalandela simlandeli sonke mhlawumbe siba ijuzi siyamlandela-ke lapho isho ukuthi makathi uyachama-ke simkhiphela umese siyambamba simthathela imali Yo animgwaza kalwi. mangabe uyalo somgwaza vele obvious esenza njalo makangali ayisiyamthathela kahle siyaphuma-ke siyoshama exchange impahla siyatshintsha sihaya leyo mali Aninokhani mhlambe ukuthi wena maybe ukumincana yeah. ufihla imali hayi lokho kona bekunokwenzeka bayibona ngoba ngeke vele sithembane that's why nami ngayibona lento that's why ngisengithi masicala sibamba umuntu bese ngithanda ungena ekhomeni ngoba manje ukuthi nami ngishangithembi laba abanye ukuthi nabo labo manje bayami nami ke hayi ngenzeke lento abayenzayo mara bese ngithanda ukuba phambili ukuthi ngizokhona ukufinyelela emalini asishare leyo mali ngama-weekend nami ngithi ngabe sengumuntu okhona niwe esitolo ngithenga lelo bhuku ngithenge lelo deki ncengancenge siphuze sinama-out ngithengela into zokubhenywa yahamba njalo iminyaka-ke soloko siyaganga hayi-ka uma uhamba iminyaka aphinde ngaboshwa-ke kwesithufu futhi yini-ke kufahlakisayo la imfahlakisayo i-assault ushaya wenzakalani khona kusuka nje i-ghost isuka esipotini uyazi masidakiwe nawe ngisho uthi so clever uhlakaniphile mhlawumbe nango umuntu mhlawumbe uyenza imistake uthe uyadlula wakhahlela ibheya yakho uyachitheka ukuthi uyambuza nahishane ngamagama
yayibona Mm. cala kwami khipha umese ngichazele umuntu Lamanga nje. serious Mhlaba ngichazele va. umuntu. Emzimbeni mshaya ku. Ngishayela ngasentameni Yeah. ngishaye ngegoli nathi uyaflatshela ngishayela emuva ya nama ngisho ngifuna ukuthi hayi kasi nami babone ukuthi Ngadlaleli ya la. ungadlaleli lapha yabo ngisho kulento engiyenzayo hayi great ngibophise naye loyo muntu loyo hayi ngiboshwe fike hayi ngihlale epolice station la change icala lakhona banginike ibheli ngithola imali yebheli nayo Clean. ayihlangane yabo ayitrele kuze kufike ekugcineni balichithe lelo cala leli court hayi ngiphume futhi ngingabuyele ngaphandle ngibuyele futhi ngiskima nama-out wami solo siyaganga siyaphumelela fike kokunye futhi asiphumeleli sifike kokunye futhi asiphumeleli hayi siphike siqhubeke siyenza ama-robbery mina into ebengiyithanda kakhulu futhi imali emasinyane fana ukuthi uma yokushaya esibragi bengiyishaya wona mara bengasinto yami bengithanda lo kwama-robbery hard cash Ngoba uthola no. ya ukuthi ngithole imali Maye kwenzakalani nangabe nubamba umuntu bese anitholi inyoka. no asimsukeli umuntu asimane nje sibambe noma ubani ngoba uyosukela umuntu phela umazi ukuthi uphethini wazi ukuthi uphethe imalini unemali yiko besicala sibabheke ecala siyazi ukuthi sithanda ngama-end of kakhulu siyazi ukuthi hayi baholile banemali uyakhona umbona ukuthi hayi lo uphethe imali simbonile kakembule ebadayisini or bekaphuza phakathi yahleli nemali selokhipha imali uyathenga besibabamba njalo ngoba kufana namanje phela uma uyabona namakhadi ngalezi yankathi indaba zokuthi uyoswapha bezingekho imali umuntu vele bekayiphathanga No, straight. ayiphatha straight asiphatha sibambe inkunzi uyethathe leyo mali share kafikile enye ilanga sihamba sinama-out sithi sibambe inkunzi sithi sibambe enye out kanti i-out iphethe isibhamu ayibona Yowe. Dubule press Dubuleke umngani wami oyi-1 isi-3 la Dubuleke 1 mina nalo munye ayisastep isibhaye naye lo hamba yeke uma mina mangifika ekhaya lento yangisha ukuthi esana washuza la khona Nje kusele, yeah. uyaphila ngofunjani hayi vele ngihambe engekho ukuthi engifike la Dubuleke khona ngithola ngaseko ngola Dubuleke khona mangiyekiwe hayi shudikiwe nabo bazile basazile bantu sesibhedlela hayi sipine nami nale ama-out wami ukuthi sombona lesibhedlela sihlanganisa ama-senti sihambe sombona lesibhedlela thothi uDubuleke inyawo nala ngasefikeni. So manje before ngifuna sibuyele emuva endabeni yaka Achuzi wakho ukuthi ubhamuzekile ne. Ubhamuzeke ngifike nenzani lapha nambamba umjida wasikhipha lesibhamu then kwenzakaleni kahle kahle. Umjida simbambile samthathela imali Yeah. net masiflathela sithi sihamba Oh. kanti simkhuduzanga kahle nala emafikini ngoba bekasifaka ibhangazi Shy. ngisho ngesibhamu masibridge masidip kanti uyashaya Yeah. mashoda bambu ashuzi thina nalo munye sibe nenhlanhla ke singadubuleki sikhona usurvive So untanga uma soyomhlole usi sidubulekile yeah. udubulekile la enyaweni nala efikini sibambophise nokumbophisa ke simtshela indoda uyazi kumele ungasifisi icala lizogcina maso ngene ecourt isibanini nanda la attende ayi-1 anathi sinokumisa something masikhangile kibo magwayi hayi Anembheke. umamakhe makayale kuye umnikeze lawo magwayi ayabona ukuthi nathi Siyambhekele, yeah. yancenge trela wanyamalala boma-2 years nemanjanyana nje solo waboshiwe wabuya la ngaphandle awuya vele ngiyambona inyawo lona sancenga singakabuyanga kahle yabona ayidlale vele ikhulu empilweni thothi neyami ngiyasijolela grand namathi nami nginemeli lami nalo lamukele ukuthi Tetulova, yeah. uyayibona okay yena bekanokungikhuza endoda ungayenzi so nami ngena ngapha phuma ngapha yabona incenge empilweni ngcine
ngimphredisile ngaba nomntwana naye wokuqala nje masenza i-second born yami ngishona iceda ukuvela or seyivelile seyilanda 2 months hari ishone le-second born yami yabo hayi ngcwabeka amafemeli ahlanga angisipani soko leso sikhathi yayibona ngihambe ngihereze hayi ngibophe nami la ngibopha khona ngibuye nemali edladleni nginika umagogo ngoba yini into engenzisa ukuthi ngihambe ngiyoganga ngoba ngisho ngiyabona la edladleni ibomngcoba ngani wona okuncane lokuthi bazoyenza lokho naloko kuzoba khona nomntwana wami umthwalo wami kumele wenze iplan ngenze iplan hayi nami vele ngihambe ngiyohereza hayi ngibe nenhlanhla-ke ngibophe ngibuye nikeza abazali bami enye imali-ke ukuthi bakhona ukungezelela lokho kunye nokunye hayi ngcwabe-ke kumntwana wami-ke kamnandi hayi thothi umamakhe leyo nto leyo ayimhlalile kahle uDizana mntanami akasena nami ngiyambona ukuthi le nto le bayimphathanga phela ebonga kuthiwe uma kuyophela unyaka lo mama umntanami naye abhode ubhodiswa yini ke ubhodiswa yini bekasika yena bekangasiki angazi mani shuthi lokho ngambona shuthi kushonela lo mntwana ukuthi yamkhawaja lento yamudla yabo mara ngingajatheli kodwa ngafika isikhathi-ke naye wabhora yabo sengisele ngiyi-1 naye incosi yami phela i-first born naye i-first born and iyafunda ngapho yabo and nami ngibheka impilo yami edladleni nasi-5 edladleni ngapha yimi ngapha umntwanami ngithi hayi angeke la kumele ngitshintshe ukwenza hayi ngihereze vele ngihereze amarobhari hayi ngibophe ngithola imali engango-5,000 ngithola leyo mali leyo ngihambe ngejozi irobhari egaya lenyuku irobhari yani yiyo le house robbery nishaya kanjani ihouse-ke yona samlinda nje makabuya esipanini simlinde emablomini kwakhe emzini wakhe angafika nje makasavula igaraji simkhiphele imeshe simbambe singene naye seshe asikhombe mathola imali enayo le hayo lami mina kaba yi-5,000 ihayo lakho lapho besifo should be u-20,000 thatha ama-5 thathe leyo mali-ke mina ngithi goli ingqondo yami ngitshelani ukuthi hayi ndoda hamba ejozi uyothenga ama-drugs ubuye uthengise khona ukuthi ngibhadalele umntanami i-school fees yabo ama-uniform for esikolweni thenga ama-drugs vele hayi ngibuye egoli makangithengise hayi thoda ibhizinisi le yagijima ngithengisa sona nami ngiyabhema ngapha yayibona nami ngiyabhema ngapha ngithengise ngihlale nginemali umntwana nangu uyakhula-ke uyafunda baphoyisa nokufika nje ngihlale ngireli vele baleke bangigijimise lapha baleke oye futhi ngincenge ngithengise mntwana yami naye jodi ihlakaniphile esikoleni nami ngiyabona nedi inkinga yini i-backup support ngincengise ngale mali ama-drugs hayi kakhulu umntwana afunda uthe makaqala afunda u-standard 5 jodi lapho vele sengithengisa lokhu vele sekutholakala nabanye abathengisa ama-drugs ngani ngoba mina ngisho le nto ngiyayibhema mara ngapha ngiyabhusha makuthi mawafikile nje ngasekuseni angakabhemanga ngiyakhona ukuwanikeza jodi laba abanye abathengisayo abayenzi yayibo mina ngisidonsela njalo ama-customer jodi hayi labo labantu bayatholakala ukuthi wena uthengisa ama-drugs ini bafuna ukuthi ngekele ngingasathengisi bangithusezele yayibona bangithusezele hayi nami jodi vele nami ngibamela ngenye ngithi yamini sekasi lami la ngazongitshela ngeke ngizosuka le makasini ngizofika lana ngizozenza ngathi manje mina ngwala ngiyathengisa yenzani okwenzayo wathi hayi ngapha nabo babhizi badlisana namaphoyisa bathumela basasazela lamahadi yayibona basasazela namahadi hayi ngibhaye ngibe nebhadi ngibosho ngibuye egoli ngibosho ku-N12 lapho ngibuye egoli ngoba kwathi masekumele ngizodlika kuvele i-flying squad
Ngoba kubambe lapha i-freeway vele mawuthi uyehla. freeway mangidingehla kuvela iflying squad bangilalisa esikondini engene ngiyasho nawo vele ngwaphethe ama-drugs Exactly. ya ngikhutuze wathola ama-drugs ayengibosho ngitrayele iwofi ngafuni unginika ini ibheli for ini ama-previous Yeah. wami amacala wasemuve bengiwayenza ayingitrayele bangigwebe 6 months Phakathi. ya for lawo ma-drugs bangigwebele 6 months phakathi ayingifike phakathi ngincengele 6 months iphele le 6 months ngiphumele vele ngiyenze yonke azange ngifune iparole ngoba ngisayosayela ngaphandle ngiphumele ngaphandle yayibona inkosi yami nayo seyikhulile nayishabo standard 5 ihlakaniphile naye umntwana ushudo ukhula akhuliswa yimvele ngihlala naye ekhaya yayibona hayi ngibuye ejele ayingihlale la ngaphandle ukuthi umntanami angeke ngimxoshe angafuni ukuyohlala kagogo wakhe afuna uzohlala nami ubabakhe uyayibona indoda uyabona ngisipani right hlala le kagogo wakhe uncenga ngathi hayi babayi uzohlala nawe hayi kodwa uyafunda ngapha maye uyafunda esikolweni ngapha cabanga ukuyekela ama-drugs ukubhema ngapha ngiyastresseka ukuthi bangihleli bangibona ngathi shoot mangigawuzile okuningi mani kuyadlula Yeah. Dala ukuthi uyiface usober 99. uyayibona manje lento le mntanami uyakhula ngapha bengimjwayeze ukuthi makayesikolweni ngiyamkhirisa ama-trip esikolweni ngiyambhadalela maye lo akusayenzeki phela Indidla wena indidla mina lento le yabo ngapha ekhaya sibaningi and ngiyayazi impilo yasedladleni ukuthi njani angeke phela ngifuna imali engaziyo ukuthi angeke ngiyithole edladleni abanayo uyayibona lento le hayi ncenga la ngaphandle sengicala nokujwayela abantu biza nje ama-beach job ngenza angibone ngathi lo ama-beach job angibambezele umuntu mhlawumbe akuqasha akucentisa ijadi nemali akubhadala yona uyabo uyacabanga ukuthi ngosokubheme lana ngapha ngimele futhi ngidle yabo ngithi hayi ayikho le ndaba ngcono ngiqhubeke ngale ndlela ngizobona ngayo ukuthi ayizoba right qhubeka ngithi ngifuna uzama futhi enye imali ukuthi ngivuke ngenkani ngithengise ngincenge ngihluleke vele ukushayisa inani leli lokwenza ukuthi ube sharp ngitshola brawa ayigcine ngithi hayi awudinga isitokeli insanga ngigibele ngizama imali nje ngange-500 ngithole ngihambe nge-David John ngestock insango ngithenge David John ngifike ngibuye nayo le nsanga yiphi le shoot amawuthi mawabhema le-drugs yabo bafaka yona ngihambe ngestock yona ukuthi ngithola amasenti ukuthi nami ngidle ngintwana yami ngincenge ngayo ayithengise lezo ayinayo kufanele ukuthi usukela amaphoyisa ayinalapho ngibona kodwa hayi manje ngiyavaya manje hayi kuyabheda ngoba singenande ngiyakhutheka ngikhutshwa amaphoyisa yabo gcine nayo ngiyiyeka lezo ngingasayithengisi ncenge ayingiboni ukuthi mani la ngiyahluleka kusho ukuthi manje sekufika le nto le ukuthi endoda yekela manje uthole umsebenzi wami wesibhalo ngicale-ke ngibhema so sengiyacala-ke senginokuhamba ngiyofola emakhendali kuphi yabo nje uma ngiyofola kwe-street bangicashe ngenziwe ama-medical nako angisho ngiyabhema sekumele umuntu ayochama konke ngiphase ibhede emchambini yayibona isipanisini sitholile eyibhede emchambini ngibambe vele inhliziyo yami ngifike engihlale ngidesana isipani bese ngisitholile and kusho ukuthi iyenzeka le it impossible ukuthi sithole VA uyayibona sho ukuthi inhlanhla nginayo nethi bangayekela dayide ngokubhema lama-drugs ngibe nesifiso sokuyeka thothi kunzima brawa yekeleke nzima ama-drugs yabo ngapha mawunandi sho ukuthi mangibona mangibhemile ngibona ngathi kuba ngcono mani kunye nokunye ngokubona and iminyaka ehamba too much ayimanga vele iminyaka lapho ayincenge intona yami iphase ka-standard 5 ishaya u-standard 6 standard 7
nje mayifika ka-standard 7 ayitho seyinyukela kakhulu yabo sekuyabheda naye sekuwumntwana ufuna ama-eninansi kahlakaniphile nami uyangibona ukuthi sekuyajola uyancenga nami hayi mangihlekezile ngiyambhekela masene ngiphila nabantu ngincenga gcine nayo le ncosi yami incenga esikolweni ishaya u-standard 7 phinde nayo iyekele ka-7 yekele isikili Iyekeliswa yini Crenshaw? yekele mangibuza mina ukuthi yekelisa yini ithi mina mdala ngisakhona yabona ngisenana bangani bami vathi engihle la ile yabona brawo plan ngithi angeke ndoda uyekele isikole uzofana nami yabo mina umuntu onjani yabo cela mntanami cela ngonyaka ozayo ubuyele esikolweni ngizozama iplan nami ngibona ukuthi hayi la into ezongisavavisa angeke kusungisipini nakanjani ngithola imali vuke futhi emadragsini and into ezongilamulela ukuthi ngisavave emadragsini ngoba ngiyabona ukuthi uvuka kwami mangizolega bazongisha phansi laba abanye Abafayisayo ayibona hayi nami ngiplan hayi ngicine nami ngihereza insini masayidino wami ayivapena ihlanganise nami ngibe-grand kwazi mina ngiyi-1 nabobra bami engiphila nabo abazi nje mina masisiganga bese ngibeka imali ngibe nemali enough ngibele egoli no-stock angihlanganise senginensimbi angibuyele egoli no-stock angibuyele fane njengosicaleni isikhathi ngithengise ilayini liyahamba grand nami sengisitela amaphoyisa wami ngithengela lelo cold drink ukuthi nami ngingabhayisisi bahada wona awona inkinga sekuphi kulaba abanye abosinemani abathengisayo yayibona ngincenga ngibone nje empilweni ngalendlela engikhutheka ngakhona abafuna ungicima abafuna ungigawaja njokuthi bayajogeka kokunye ayi ngincenge ngithengise la ngincosi yami vele ibuyele ngalo nyaka olandela ibuyele esikoleni ibhadalele i-school fees vele ngiyenzele konke ngithengele impahla philise naye ukuthi yabonakala ndola nento ukuthi naceda isikolo angafani nami agcina abhema ama-drugs ngincenge ngithengise yabo ayi ngamanye amalanga nje ngibona ukuthi esana uyakhona phela uma uyisigebengu uyakhona ukubona ukuthi la kunenkinga la yayibona ukuthi hayi labo sinemani abanye laba sebanenkinga nami amanye ama-outer yangikhiphela endoda laba bafuna ukushaya phansi bafuna ukucima ngendlela nami ngizitshele nami jodi ngisilema sengihlala vele nami ngiphethe u7 ukuthi noma kwenzakalani nami ngikhona ukuzivikela yabo ayi ngincenge ngingasayina semama ikwenta ngisahlaleli izindaweni nje la ngibona khona ukuthi bakukhukuthela ngihambeli nasejardini ngizingenela nje yayibona sengine-specimen wami nami ngimnikayo ama-drugs ekuseni angisho kusakhanya kuthangisa mina ngakucala kushona ilanga nginikeza le-specimen sami ukuthi isigqoko ngijwengise jide ngizayiletha kusasekuseni ngihamba-ke mina kusakhanya ngishalele nje ngiseve ngaleyo ndlela leyo-ke yabona ayi nabo babone lawa abanye ukuthi plan ubawo uyaziphilisa okumele simenzele plan akube nenye i-ouch angiyazi nje yabo bangithengele yona ukuthi ngishaye phansi namanga ouch yakhona afike nje ouch angeke unaka ngisho uyathengisa naye sokuthi wadelaya waba nebhadi futhi ngombona kucala sathi usafuna udonsa ungishaya akacabanganga ukuthi nami ngiphethe u7 nami ngithi angeke ngidonse vele abe nebhadi ukuthi mina ngimshaya inhloko namanga abhole loyo muntu serious direct like us